Knjiga Arsenije Boljević, Crnogorac na slovačkom nebu, autora Nenada Stevovića i Srđe Martinovića, predstavljena je u multimedijalnoj sali Ministarstva kulture i medija na Cetinju. U ime organizatora kulturni događaj otvorila Ana Radonjić, direktorica biblioteke i čitaonice Njegoš sa Cetinja, a prisutnjima se obratila i zamjenica ambasadorke Slovačke u Crnoj Gori Martina Pojkancova-Nedbalova. Moderatorka programa je bila Jana Krivokapić. Knjiga koju večeras premijerno predstavljamo koautorsko je dijelo crnogorskih istraživača, publicista i naučnih radnika Nenada Stevovića i Srđe Martinovića. Posvećena je ratnom pilotu Arseniju Boljeviću, učesniku i hrabrom borcu u Slovačkom narodnom ustanku tokom Drugog svjetskog rata. Bilingvalni koncept izdanja doprinosi da se crnogorska i slovačka naučna, stručna i laička javnost upozna sa životom i ratnim putem ove istorijske ličnosti koja zaslužuje trajno mjesto u kolektivnom sjećanju dva prijateljska naroda. O knjizi su pored autora govorili general Dragutin Dakić, akademik Branko Baletić, pilot Radomir Janjušević i predsjednik Udruženja Crnogorsko-slovačko prijateljstvo Mihal Spevak. Novi vrijedni biser ogrlici prijateljskih odnosa Slovačke i Crne Gore je studija poznatih crnogorskih istraživača i naučnih radnika Nenada Stevovića i Srđe Martinovića posvećena hrabrom Crnogorcu pilotu Arseniju Boljeviću, učesniku i borcu u Slovačkom narodnom ustanku tokom Drugog svjetskog rata. Slovački narodni ustanak je organizovao Slovački pokret otpora i saveznički priznata vojska otpora, prva Čehoslovačka armija Slovačke. Pokrenut je 29. augusta 1944. u Banskoj Bistrici pod komandom brigadnog generala Jana Golijana u cilju suprotstavljanja njemačkim nacističkim snagama koji su okupirale slovačku teritoriju i u cilju svrgnuća vlade Jozefa Tice. Meni lično bila je čast i zadovoljstvo da kao prevodilac učestvujem u ovom izuzetno zahtjevnom i značajnom izdavačkom projektu. Ova knjiga će kao trajno svjedočanstvo ostati da govori o čovjeku koji je svojom hrabrošću spojio moju postojbinu i moju domovinu Slovačku i Crnu Goru. Oficirski poziv u Crnoj Gori oduvijek imao posebno mjesto i značaj. To je izuzetno častan, ali istovremeno zahtjevan i složen poziv, često praćen velikim izazovima i rizicima. On nije samo profesija, već patriotska dužnost i način života. U istoriji crnogorskih oficira svijetao primjer profesionalizma, hrabrosti i odanosti predstavlja upravo pukovnik Arso Boljević. Autori su uložili veliki napor istražujući slovačke arhive kako bi temeljno i dokumentovano osvijetlili život i djelo ovog izuzetnog čovjeka i oficira. Time je trajno sačuvano sjećanje na jednog od istaknutih crnogorskih pilota svoga vremena. Ali večeras ne govorimo samo o knjizi, govorimo o životu, posvećenom nebu, dužnosti i časti, o vremenu u kojem su se karakter i hrabrost dokazivali djelima. Arso Boljević bio je čovjek takvog vremena. Pripadao je generaciji koja je birala teži, ali časniji put, put odgovornosti i požrtvovanja. Arso je rođen 1904. godine u Lješkopolju kod Podgorice. Odrastao je duhu slobodarske i ratničke tradicije svojih predaka u vremenu kada su se čast i riječ imale posebnu težinu. Otišao je prerano, ali za sebe je ostavio djelo koje nadživljava vrijeme. Njegova odanost otadžbini i danas je uzor mladim generacijama pilota. Zato ova knjiga nije samo istorijski zapis, ona nosi poruku da se granice pomjeraju hrabrošću, da se čast ne izgovara već živi, da dužnost nije teret već izbor. Narod koji pamti svoje časne ljude čuva i sopstveni identitet. Čudesna je biografija ovog čoveka i da nije bilo ove knjige, ne bi za Boljevića u Crnoj Gori mnogi čuli. Da bi se čuti uspomenu na sve te sjajne ljude. Čovjek koji je želeo da leti i koji je celog života zapravo gde god je radio davao sebe u celosti. Vođen je jednom idejom slobodnog neba.
filmska moja biografija. Ova knjiga bi nam mogla pomoći da se glas te Crne Gore čuje, jer smo zaokupljeni nekim sudbinama ljudi koji ne zaslužuju ni pomen, a kamoli ovakvu pomamu i raspravu. Hvala vam i još jedan put da vam kažem, ovo je idealna priča da recimo crnogorska televizija i slovačka zajedno urade makar film ili jednu malu seriju o ovom fantastičnom čoveku. On je bio iskonski avijatičar na nebu i na zemlji, u ratu i u miru. Njegov životni put, određen avijacijom i njegov lični doprinos i požrtvovano da svijet postane bolje, pravednije i slobodnije mjesto za ljudski rod, su uzor avijatičarima ne samo crnogorskog, jugoslovenskog i slovačkog, već i svjetskog neba. Arso Boljević je na ponos njegovih potomaka, njegovog naroda i zemlje, visokim ocjenama položio svaki avijatičarski ispit i ono što je najvažnije, ispit čovječnosti. Sudbina htjela da Arsenij odleti na neko drugo nebo, onda kad je bio na vrhuncu svoje profesionalne i životne snage. Danas samo možemo reći velika šteta za njega, za avijaciju i za zemlju čiji je dični sin bio. Molim cijenjene prisutne da mi ne zamjere, ne potrebi da ovom prilikom izrazim zahvalnost i odam priznanje autorima i predstavnicima Republike Slovačke, koji su svojim trudom, uloženim u izradu i promociju ove knjige, iskazali svoje poštovanje prema likovima i dijelu jugoslovenskih pilota. Također sam im zahvalan što su ovom knjigom omogućili da se trajno sačuva i na buduća pokoljenja prenese sjećanja na njih. Autore pozivam da se u svom istraživačkom radu na sličnoj tematici ne zaustave ovom knjigom. Materijal o životu i sudbinama mnogih sličnih, znanih i neznanih junaka sa ovakvim obiljem dokumenata arhivskog i porodičnog porijekla, zatim sa načinom njegovog prikazivanja je prava dragocjenost za sve poštovaoce i ljubitelje istorije i one koji dalje smatraju da iz nje treba učiti o budućnosti. Siguran sam da bez obzira na moj apel autori neće izgubiti iz vida da je zbog ljudi kakav je bio Arsenij Boljević, a kakvih je naša istorija prepuna, ovako na karti mala Crna Gora, ovako je velika. Ovo je knjiga dubokih crnogorsko-slovačkih odnosa koja je pažljivo zidana od podataka dobijenih sa više strana. Znakovite su poruke koje je ostavio, tiho i nenametljivo kako je Arso i živio. Valjda je Arso vidio jasnije i bolje sa tih nebeskih visina. Čistije su i manje zamagljeni pogledi. Više puta je padao da bi se iznova ponovo uzdizao. Da do još većih visina. 41. godine je pobijeđen kao vojnik, ali nije poražen kao čovjek. Odveden je kao sužanj u lancima da bi se ubrzo vratio na krilima kao heroj slovačkoga neba. Nije propuštao prozore prilika koji se jednom na kratko otvore. On je i kroz sićušan otvor u podu toga vagona u ledenoj Galiciji vidio okno slobode. Nije birao ni mjesto ni vrijeme, već ideju koju je stegonosno sljedovao. Nije bježao od rata, već je bježao da bi se borio i u ratu bio. Ja bih ovu istraživačku studiju označio kao skroman doprinos autora vječitoj borbi sjećanja protiv zaborava. Toj veoma važnoj borbi za očuvanje kako sadašnje, tako i buduće Crne Gore. Jer kolektivni zaborav je naš najveći unutrašnji, sopstveni neprijatelj kojeg mi sami produkujemo. Jer ako zaboravimo teške trenutke, nesreće, stradanja iz naše istorije, iz naše prošlosti, u budućnosti ponovo ćemo ih doživjeti. Ali isto tako, ako zaboravimo svijetle trenutke, slavne događaje i dostignuća, istaknute pojedince i pregaoce, ako njih zaboravimo, neko drugi će nam ih uzeti. A svjedoci smo da nam ih
uzimaju i da nam se to događa. U muzičkom dijelu programa nastupila je flautiskinja Žana Lekić. Želim samo da se autorima neizmjerno zahvalim na njihovom uspješnom radu i mukotrpnom prikupljanju materijala za objavljivanje ove knjige. Također, zahvaljujem se svima vama prisutnima, kao i prethodnim govornicima koji su biranim riječima evocirali uspomenu na mog djeda i pilota Arsenija Boljevića. Još jednom svima vam hvala i pozivam vas na jedan mini banket da probate da vidite da mi Boljevići znamo da pravimo odlično vino.